الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihururikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayu Keroma Palembang. Hari ini hari Selasa malam Rabu tanggal 5 Jumadil Akhir 1447 Hijriah bersamaan dengan 25 November 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh Muazzin Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI, dan salat maghrib akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Maghfur MH Al-Hafiz, serta dilanjutkan cawisan rutin ba'da salat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Hakim Husnan MAG dengan pembahasan kitab Mafahim Yajibu Antussahaha. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Kemudian kami informasikan bahwa saat ini masjid sedang dalam proses pengecatan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan selama beribadah. Mohon doanya agar proses ini dapat segera selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Keroma Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقمها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين أهلها. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أقيموا الصلاة رحمكم الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فصلي فرضا لك لا تركت من الإسلام لك إماما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان سيدنا وجد وجل الذي بدل السماوات والأرض والناس شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. براءة
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين ثم
ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل آل وفي كل آل وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا
معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بنية الشفاء وتمام العافية وإلى جميع حاجاتها أن تقضي حوائجها خصوصا إلى آل خالصة بطري لوبس بنت آل أدريان لوبس اشفي مرضاها وأن تقضي حوائجها وأن تحسن مقاصدها شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ببركة سورة الفاتحة أن تقضي حوائجها وحوائجنا وأن تحسن مقاصدها ومقاصدنا وأن تيسر أمورها وأن تيسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali digendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu syariatnya, salat maghrib. Alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, mari kita lanjutkan bacaan kita atas kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang merupakan karya dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala Abu Sulaiman Abdurrahman bin Atiyah Ad-Darani rubbama waqa'a fi qalbin an-nuktata min nukatil qaumi ayyaman fala akbalu minhu illa bisyahidaini adilaini al-kitab was sunnah wa qawluhu minhu ay min qalbi. Melanjutkan pembahasan dari penjelasan Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki tentang hal-hal yang terkait dengan tasawuf, hal-hal yang terkait dengan thariqah, hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang hubungannya dengan masalah batiniyah, hubungannya dengan masalah spiritual dalam agama Islam, yang seringkali dinafikan oleh beberapa orang, yang seringkali dikritik oleh beberapa orang, ya, bahwa
ahli tasawuf atau orang-orang yang dikenal sebagai sufi itu acap kali dianggap sebagai orang yang abai terhadap syariat, orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya ini Mafahim Yajibu an Tusahhaha mengutip, ya, memberikan sekian banyak pernyataan-pernyataan, ya, dari a'lam tasawuf, dari tokoh-tokoh ahli tasawuf yang sebetulnya untuk membantah hal itu, untuk membantah kesangsian terhadap para ahli tasawuf itu. Di antaranya adalah yang barusan kita baca, yakni pernyataan dari Syekh Abu Sulaiman Abdurrahman bin Atiyah Ad-Darani, Imam Ad-Darani atau Syekh Ad-Darani. Beliau berkata, rubbama waqa'a fi qalbi an-nuktata min nukatil qaum ayyaman fala aqbalu minhu illa bi syahidaini adilaini al-kitab was sunnah wa qauluhu minhu ay min qaulhi. Syekh Abu Sulaiman Abdurrahman bin Atiyah Ad-Darani berkata bahwa suatu kali atau suatu hari ketika muncul di dalam hatiku satu bisikan-bisikan, satu pemahaman-pemahaman, kita bisa menyebut sebagai apa? Kalau wahyu itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Ya. Wahyu bisa jadi melewati makhluk, misalnya berupa malaikat, ya, malaikat Jibril. Wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril jadinya Quran. Wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang tidak melalui malaikat Jibril berupa bisikan-bisikan, nantinya jadinya hadis qudsi. Ya. Ketika Nabi menyatakan bahwa Allah berfirman, yang mana itu bukan Al-Quran, biasanya itu adalah hadis qudsi. Beliau mendapatkannya berdasarkan pemahaman-pemahaman khusus saja, karena beliau memang kapasitasnya, memang makomnya. Kita juga pada satu makom tertentu akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Ya, akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Sesuatu yang kemudian kita mungkin barangkali kalau tidak boleh disebut sebagai wahyu, ini ilham. Atau orang Jawa nyebutnya wangsit. Ya, wangsit atau ilham, bisikan-bisikan, pengetahuan-pengetahuan yang tiba-tiba saja muncul di dalam hati kita. Yang itu terkait dengan apa saja? Terkait dengan apa saja? Dalam beberapa diskursus atau dalam beberapa wacana tasawuf, hal yang seperti ini kita sebut sebagai khawatir. Khawatir, bisikan-bisikan dalam hati. Bisikan-bisikan di dalam hati ini kadang-kadang ya macam-macam. Ada ilahiyah, memang berasal dari Allah, bersifat ketuhanan. Ada malaikatiyah, mungkin malaikat yang memang membisikkan itu. Ada syaitoniyah, bisikan itu berupa setan, bisikan setan. Atau iblisiyah, pendeknya ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kadang kita hanya melihatnya sebagai bisikan gitu saja. Ya. Ketika ada bisikan-bisikan seperti itu, ketika ada semacam pengetahuan-pengetahuan yang tak terduga seperti itu, ketika ada khawatir, ketika ada wangsit tertentu itu tidak melulu atau tidak selalu berasal dari Tuhan. Ya, sama dengan pernyataan dari penjelasan dari Said Muhammad tentang Syekh Abu Yazid Al-Bustami kemarin. Ya, ketika ada orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, yang supranatural, yang serba spiritual. Ada sesuatu yang seperti karomah gitu, dia bisa terbang, dia bisa jalan di atas air. Ya, misalnya. Maka jangan terpesona, jangan kagetan gitu ya. Jangan terlalu mudah kaget, gitu kata saya Abu Yazid Al-Bustami. Kalau orang itu kok sesuai dengan amaliyahnya, fi'alnya, tindakan-tindakannya, ucapan-ucapannya sesuai dengan syariat, maka kamu bisa mengikuti orang yang seperti itu. Tapi kalau tidak, maka ya tinggalkan saja. Toh kapal itu juga bisa jalan di atas air. Ya kan? Burung itu juga bisa terbang. Tidak ada yang aneh dari manusia bisa terbang. Pesawat itu akhirnya juga bisa terbang. Kalau dulu manusia itu dianggap tidak bisa terbang, hari-hari ini orang muda saja tinggal bayar tiket bisa terbang dia.
Ya, orang bisa terbang, ya, bisa terbang. Orang dulu nggak bisa berkomunikasi jarak jauh gitu. Sekarang bisa pakai HP, ngobrol pakai video call. Ya, itu biasa saja. Ya. Jadi jangan kaget ketika ada orang yang menampakkan hal-hal yang mungkin khawarikul adah, berbeda dari kebiasaannya. Ya, biasanya memang manusia itu tidak bisa terbang. Tapi kemudian kok dia bawa pisau lalu kemudian ngambil daunnya taruh di kakinya, dia bisa terbang. Dulu ada dalam cerita kitab ya, beberapa kitab. Disebutkan cerita, ini anekdot gitu ya, cerita-cerita lucu. Jadi seorang sufi itu bertemu dengan seorang pendeta, ya, pendeta Hindu kalau tidak keliru. Di kitab itu disebut seperti itu, sebut saja pendeta kayak gitu, orang-orang atau orang yang berada di agama yang bukan Islam gitu. Seorang sufi ini atau seorang ulama ini ditantang. Aku bisa terbang, kamu bisa apa? Katanya saya itu. Si orang yang nantang ini, ya, pendeta ini akhirnya mempraktekkan diri, ya, mempraktekkan terbang dia. Ulama ini nyantai saja dia cuma melepaskan sandal, gitu, sandalnya dilempar, sandalnya yang terbang. Sandalnya yang terbang itu deketi pendeta itu, nampari dia pak, gitu. Itu sandal saya saja, itu belum saya katanya. Anekdot. Ya, jadi ketika ada orang-orang yang bisa khawarikul adah seperti ini, maka jangan kaget kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kalau mereka ini atau orang-orang ini berlandaskan pada syariah, berjalan di atas syariah, maka bisa kita ikuti omongan-omongannya. Kalau memang dia memberikan perintah apa kayak gitu bisa kita ikuti. Kalau perintahnya itu juga sesuai dengan syariat tentu saja. Kalau tidak, tinggalkan. Sama halnya dengan ini, ketika kita mengalami atau kita sendiri memperoleh hal-hal yang seperti itu, maka kita perlu mawas diri, jangan-jangan ini godaan dari setan. Jangan lalu pede, wah aku jadi wali. Aku diangkat oleh Allah, diangkat derajatku oleh Allah jadi wali. Enggak. Kata Syekh Ad-Darani, rubbama waqa'a fil qalbi nuktah. Ketika ada bisikan-bisikan seperti itu mungkin bisa kita kembangkan ke hal-hal yang lain, gitu. Hal-hal yang lain yang bersifat spiritual atau supranatural, hal-hal yang aneh. Ketika ada hal-hal yang seperti itu hinggap di dalam tubuh kita, atau hinggap di dalam diri kita, hinggap di dalam jiwa kita, hinggap di dalam pedalaman hati kita, maka kita harus mawas diri, kita harus menakarnya. Jangan-jangan itu cobaan dari Allah. Jangan-jangan itu godaan dari setan yang membuat kita akhirnya malah justru terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat menyesatkan, kesesatan. Dan karena itu kita perlu menimbangnya, kata Syekh Ad-Darani. Fala akbal minhu, aku tidak segera menerima hal-hal yang macam ini sebagai karunia, sebagai sesuatu yang positif. Illa bisyahidaini adilain, kecuali aku menimbangnya dengan menggunakan syahid, dengan menggunakan dalil, dengan menggunakan bukti-bukti yang adil dua-duanya. Yakni apa? Al-kitabi was sunnati. Ditimbang dengan kitab dan sunnah. Ya kalau tidak tahu ya akhirnya tanya ke ulama-ulama, tanya ke orang yang ngerti kayak gitu ya. Jangan setiap kali kita mendapatkan hal-hal yang seperti apa ya, mungkin orang lain tidak mendapatkannya gitu. Tiba-tiba buka bantal lalu duit. Lagi bokek, lagi kiri-kirinya. Lagi tidak punya duit, lagi apa balasannya sini? Lagi buntu, lagi buntu-buntunya, lagi pening-pening karena buntu. Tiba-tiba buka lemari, ya numpah duit gitu. Wah, aku jadi wali ini gitu. Belum tentu. Jangan-jangan itu adalah cobaan dari Allah. Jangan-jangan itu adalah kiriman dari setan yang memang niatnya itu untuk menyesatkan kita. Nah, karena itu kita perlu menakar apa yang sebelum-sebelumnya kita lakukan. Aku sebelum-sebelumnya ini sholat juga tidak, ngatoi wong iyo, ngerasani wong apalagi, ngomong kotor setiap hari, kok dikasih cak ini, wah ini pasti bukan. Ya,
Kadang-kadang yang seperti ini akhirnya membuat kita jadi bangga, lalu kemudian merasa sudah sangat dekat dengan Allah, padahal enggak, padahal kita masih sangat jauh. Gitu. Itulah pula yang kemudian diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Asnaful Maghrurin. Asnaful Maghrurin, kelompok-kelompok yang tertipu. Satu kelompok yang tertipu yang pertama yaitu mutasawwifah. Orang-orang yang coba bergelut dengan hal-hal yang bersifat supranatural, orang-orang yang bergelut dengan masalah-masalah spiritual, orang-orang yang bergelut dengan ilmu hikmah, orang-orang yang bergelut dengan ilmu tauhid tingkat tinggi. Ketika mereka akhirnya tidak menakar segala sesuatu yang mereka dapat dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang-orang ini akhirnya bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi perlu. Kalau memang tidak ngerti Quran Sunnahnya seperti apa, kitab Sunnahnya seperti apa, ya maka perlu guru. Ya, sangat diperlukan seorang guru yang menuntun kita agar tidak keluar dari rel-rel itu. Tapi perhatikan bahwa poin utama yang kemudian kepingin dinyatakan oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab ini adalah bahwa ulama-ulama itu, orang-orang yang kemudian kita sebut sebagai sufi-sufi itu, orang-orang yang kita sebut sebagai ahli tasawuf itu tidak pernah mempromosikan untuk mengandalkan pengetahuan-pengetahuan batinnya saja. Tapi pengetahuan batin itu harus ditakar dengan Quran dan Sunnah, harus ditakar dengan syariat. Ya, harus ditakar dengan syariat. Ini semuanya ini sebetulnya bukan cuma di konteks ilmu tasawuf saja. Dalam bidang ilmu tafsir, misalnya nanti ada tafsir namanya tafsir isyari. Tafsir yang berasal dari isyarah ketuhanan. Mungkin kaitannya dengan ini. Jadi ada ulama atau orang yang mungkin makomnya itu sudah wali, dekat dengan Allah, sehingga akhirnya diberi pengetahuan bahwa ayat ini itu sebetulnya maknanya seperti ini. Itu namanya tafsir isyari. Makna dari ayat ini itu sebetulnya seperti ini. Makna yang ia dapat berdasarkan isyarah ini tidak bisa sekaligus atau secara langsung dipakai kecuali sudah dipastikan tidak bertentangan dengan syariat. Itu ada patokannya, itu ada aturannya. Itu mekanisme, mekanisme verifikasinya untuk menyatakan bahwa tafsir itu betul atau tidak. Ya, salah satunya adalah ditakar dengan syariatnya. Selain nanti ada takaran yang lain seperti misalnya apakah memang makna seperti itu dikenal di dalam bahasa Arab atau tidak. Itu urusan yang berbeda, itu urusan yang sangat jauh lagi. Seperti itu seharusnya kita beragama gitu. Ya, jadi agama kita itu landasannya ya dengan syariat. Syariat basisnya adalah Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah lalu kemudian kalau menurut konteks fikihnya maka yang disepakati oleh para ulama masadirul hukum, sumber hukum yang disepakati itu 4, Quran, Sunnah, ijma dan qiyas. Kalau ada pertentangan dari semua itu maka ya tidak bisa diikuti. Seperti itu. Sekalipun mungkin itu wah banget gitu. Ya, sekalipun mungkin apa yang kita dapatkan, khawatir yang kita dapatkan itu apa? Apakah mungkin kita dapat seperti itu? Mungkin. Dalam konteks tasawuf, orang yang melanggengkan wirid itu pasti akan mendapatkan warid, katanya gitu. Wirid itu apa? Wirid itu sesuatu yang diistiqomahkan. Wirid itu sesuatu yang diistiqomahkan. Antum dapat wirid dari seorang guru misalnya habis sholat apa itu baca ayat ini. Antum tiap malam melakukan sholat tahajud tidak pernah telat, jam 2 malam bangun lalu kemudian tahajud. Tidak pernah telat. Itu juga wirid. Sesuatu yang diistiqomahkan. Entah itu berupa perbuatan, entah itu berupa bacaan. Tidak selalu cuma berupa bacaan, enggak. Ya, wirid itu sesuatu yang diistiqomahkan. Seringkali dulu kalau di pesantren itu jadi anekdot lagi, ada pernyataan man laisalahu wirdun fahuwa kirid. Man laisalahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tak punya wirid maka ia itu kirdun, kera, katanya gitu, monyet. Orang yang tidak punya wirid itu tidak punya wirid itu maksudnya tidak punya amaliyah yang diistiqomahkan selain
Amaliyah wajib enggak usah disebut wirid, wajib dilakukan kok wirid. Wiridku apa? Wiridku sholat maghrib, ya wajib jadi wirid. Ya memang itu harus jadi wirid, wong sholat wajib. Ya. Yang sunnah-sunnah tapi yang diistiqomahkan. Mungkin sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang antum enggak pernah telat misalnya. Antum istiqomah ke terus. Nah, itu jadi wirid antum. Ya, antum setiap saat ketika nongkrong itu tidak pernah telat dari membaca sholawat misalnya, keluar terus dari mulutnya, atau tidak pernah telat dari membaca Quran misalnya, deres Quran terus. Itu wirid. Wirid seperti ini itu dalam konteks tasawuf akan menghasilkan warid. Warid itu apa bentuknya? Nur, anwar kata beberapa ulama. Anwar, nur itu cahaya-cahaya itu wujudnya bisa macam-macam. Bisa jadi pengetahuan-pengetahuan yang tiba-tiba datang. Kita dalam konteks tasawuf itu sebutannya ilmu laduni, ya tiba-tiba saja tahu. Tiba-tiba saja ngerti gitu. Ngerti antum dari sini ya. Padahal cuma nebak-nebak saja mungkin, tapi pas. Prakteknya kadang-kadang ya orang-orang yang sering kali kita sebut waskito itu apa? Tahu segalanya gitu. Itu kadang-kadang dia sendiri itu juga enggak tahu, tapi keluar dari mulutnya, wah antum itu anaknya ini ya, tiba-tiba betul gitu aja gitu. Ya, untunglah kalau kita diberi pengetahuan yang seperti itu tanpa kita sadar bahwa itu adalah pengetahuan yang istimewa. Kalau kita sadar itu pengetahuan yang istimewa, kita kadang-kadang itu sombong. Nah kan? Wah aku dikasih keistimewaan oleh Allah, kamu itu ecek-ecek apa? Itu hamba-hamba Allah yang level rendahan gitu ya. Kalau sudah ada perasaan seperti itu dalam hati kita, Masya Allah, itu berarti apa yang diberikan oleh Allah mungkin itu ya memang diberikan oleh Allah, tapi melalui setan. setan yang ngasihnya lewat setan gitu. Jadi akhirnya kita terjerumus ke kesombongan, dan kesombongan itu sudah pasti sesuatu yang dilaknat oleh Allah, yang tidak disetujui oleh Allah. Naudzubillah. Semoga kita tidak dikasih yang seperti itu, dikasih terus lalu akhirnya kita tidak jadi lebih sombong daripada itu sudah pasti pengetahuan yang benar. Itu poinnya. Jadi kita mungkin saja pada akhirnya itu diberi oleh Allah warid-warid seperti ini, tapi kalau kejadian seperti itu maka warid-warid ini atau hal-hal yang disebut oleh Syekh Ad-Darani sebagai nukat atau nuktah min nukatil qaum, pemahaman spiritual sebagaimana yang dialami oleh imam-imam ahlu tasawuf atau wali-waliullah gitu. Kalau kita berkesempatan untuk mendapat itu, maka jangan segera diambil, jangan segera diamini kalau timbangan syariat belum kita lakukan. Jadi kita mesti menimbang syariat. Misalnya tiba-tiba kita diperintahkan untuk melakukan A, melakukan B. A-nya ini apa? Misalnya kalau kita diperintahkan untuk kamu harus mengawini adik kamu sendiri, itu kan ya kan ada bisa jadi gitu. Kamu mesti mengawini tetangga kamu, tetangganya itu masih punya suami ya. Perlu ditakar dengan syariat itu. Bismillah. Selanjutnya qala Abul Hasan Ahmad bin Abil Hawari, man amila amalan bila tibai sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa batil. Imam Abul Hasan Ahmad bin Abi Al-Hawari berkata, barang siapa yang beramal, melakukan amaliyah-amaliyah, perbuatan-perbuatan bila ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan tanpa mengikuti sunnah-sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa batil, maka amaliyah-amaliyah itu salah, amaliyah-amaliyah itu pasti tertolak. Ya, ini juga perlu kita garis bawahi bahwa yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ya pasti syariat gitu. Jangan dimaknai secara sempit seperti orang-orang sekarang itu memaknai sunnah itu sebagai sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, kalau tidak ada hadisnya maka itu salah. Bukan seperti itu maksudnya ya. Maksud saya syariat itu jabarannya akhirnya jadinya luas gitu. Sunnahnya Nabi itu ya tidak selalu apa-apa yang hanya harus ada di dalam hadis saja. Tapi kita tahu bahwa mashadirul ahkam itu selain Quran, hadis itu juga nanti ada ijma' dan qiyas.
Ya, tadi sudah dibahas. Ya, tapi dari situ lalu kemudian kita tahu bahwa syariat itu cakupannya juga luas. Ketika disebut bahwa misalnya amaliyah A, amaliyah tertentu misalnya tahlilan, nah, itu tidak sesuai dengan sunnah kata beberapa orang di luar sana. Kalau ngikuti ini, berarti kita melakukan amaliyah yang tidak ada sunnahnya. Atau mereka sebut, Nabi tidak pernah memerintahkannya. Kalau Nabi tidak pernah memerintahkannya, ngapoi kamu lakukan? Kata mereka saja itu. Sebenarnya jawabannya mudah saja. Lah kalau Nabi nggak pernah ngelarang, ya kan? Nabi juga tidak pernah ngelarang, ngapoi? Ya boleh-boleh saja dilakukan. Gitu kan? Kan argumentasi mereka kan seperti itu. Amaliyah yang tidak diperintahkan Nabi itu tidak boleh dilakukan. Ya kita akhirnya membahas, lah kalau Nabi itu tidak melarang, ya mestinya ya boleh-boleh saja dilakukan. Nabi juga tidak pernah melarang. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai bid'ah, sesuatu yang baru. Tapi kemudian kita kan tahu bahwa bid'ah itu tidak melulu sayyi'ah, tidak melulu buruk, ada bid'ah yang hasanah. Kalau disebut bahwa tahlilan itu bid'ah, enggak usah marah-marah. Tahlilan itu bid'ah, iya bid'ah. Santai saja gitu. Ya, bid'ah, tapi bid'ahnya ini bid'ah hasanah gitu. Sama dengan ketika kita menggunakan mobil itu juga bid'ah gitu. Tidak pernah ada perintahnya, Nabi tidak pernah perintah pakai mobil, atau tidak pernah ada contohnya pada zaman Nabi. Tapi juga Nabi tidak melarang orang menaiki mobil gitu. Ya, jadi kaitannya itu pembahasan-pembahasan yang sebelum-sebelumnya ya, terkait dengan bid'ah dan sunnah, atau terkait dengan apa yang dimaksud dengan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Lalu kemudian tadi disebutkan amal-amal yang tidak sesuai dengan man amila amalan bila ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya jangkauannya juga luas gitu. Tidak sempit sebagaimana pemahaman itu gitu. Pemahaman bahwa sunnah Nabi itu segala hal yang hanya mereka temukan saja di dalam hadis dan atau kitab-kitab hadis ya gitu. Tidak selalu seperti itu. Atau yang berkaitan dengan perintah, kalau tidak diperintahkan maka ya tidak boleh, enggak di situ saja gitu. Lalu mereka akhirnya membedakan, kalau masjidnya di situ itu kok ada wiridannya, maka ini masjid bid'ah, bukan masjid sunnah. Jadi masjid itu ada sunnahnya. Nanti juga ada pakaian sunnah, ada pakaian bid'ah. Ada tunggangan sunnah, ada tunggangan atau sesuatu yang dinaiki yang sunnah, dan ada yang bid'ah. Itu malah ribet nantinya. Berikutnya, qala Abu Hafs Umar bin Musallamah atau bin Muslamah al-Haddad, malam yazin af'alahu wa aqwalahu wa ahwalahu fi kulli waqtin bil kitabi was sunnati walam yattahim khawatirahu falat ta'uddahu fi diwanir rijal. Ini kelanjutan dari pernyataan dari Syekh Ad-Darani yang tadi dibahas. Terjemahannya, barang siapa yang tidak menimbang, barang siapa yang tidak menakar segala perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, segala ucapan yang ia munculkan, ia ucapkan, lalu segala ahwal, segala tingkah-tingkah batiniah yang merasuk di dalam hatinya dengan kitab dan sunnah, dengan syariah, lalu tidak mencurigai apa-apa yang menjadi khawatir di dalam hatinya. Khawatir tadi saya sebut itu ya, khawatir itu bisikan-bisikan di dalam hatinya, tidak ia curigai. Maka kata Syekh Al-Haddad ini, fala ta'uddahu fi diwanir rijal. Orang yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai ahli tasawuf atau ahli thariqah, orang yang betul-betul berjalan menuju Allah dengan perjalanan yang betul, dengan perjalanan yang benar. Tidak bisa masuk dalam kelompok rijal. Rijal itu maksudnya tokoh-tokoh ahli dalam bidang ini, di dalam bidang tasawuf ini. Jadi orang-orang ahli tasawuf menyatakan seperti itu, menyatakan bahwa takarannya itu pasti Quran dan Sunnah, takarannya itu pasti adalah syariat. Setiap orang yang kemudian mendapat khawatir lalu kok diikuti seluruhnya, tanpa harus mencurigai khawatir itu, tanpa harus mencurigai bisikan-bisikan itu, ilham-ilham itu, maka itu membahayakan. Dan ini yang dinyatakan oleh ahli tasawuf. Nah, artinya apa?
Ahli tasawuf yang dulu dicurigai atau oleh sementara orang dicurigai sebagai tidak pernah berpegang pada sunnah, tidak pernah berpegang pada kitab, tidak pernah berpegang pada syariah, itu terbantahkan dengan pernyataan-pernyataan dari para imam-imam tasawuf ini. Tapi kalau nanti kita akan ketemu atau kita mungkin saja ketemu dengan orang-orang yang mendaku diri, orang-orang yang mengaku, orang-orang yang mengklaim sebagai ahli tasawuf, tapi kok pernyataannya tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, maka itu bukan ahli tasawuf itu. Dia bukan ahli tasawuf yang kita maksud. Kalau dia mempromosikan thariqah, mempromosikan tarekat, mempromosikan tasawuf dan menyebut dirinya sebagai sufi, tapi kemudian tidak menakar ucapannya, tindakannya, ahwal-ahwal batiniah yang ada di dalam dirinya dengan syariat, maka dia itu tidak sepenuhnya atau tidak betul-betul boleh disebut sebagai ahli tasawuf. Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kita tutup dengan doa, mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'auka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihururikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang. Hari ini hari Selasa, malam Rabu, tanggal 5 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bersamaan dengan 25 November 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muazin Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI, dan salat Isya akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Maghfur MH Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Kemudian kami informasikan bahwa saat ini masjid sedang dalam proses pengecatan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan selama beribadah, dan mohon doanya agar proses ini dapat segera selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدمها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين أهلها. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan safnya, yang kosong mohon untuk diisi. Aqimus salata rahimakumullah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. وصلي فرض الرشاد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبكم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل